Da ona stara ja ušeta u moj život sada, ne bi me prepoznala. Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Idemo vidjeti ko je ona stara ja i idemo vidjeti ko je ova sada ja. Ona stara ja je ona osoba kojoj se u jednom trenutku život u potpunosti raspao i to je bio jedan iznimno težak, iznimno bolan trenutak koji sam platila skupo. Ali platila sam ga skupo i zato ga ne morate vi plaćati skupo, jer upravo taj težak trenutak me je doveo do ove osobe koja sam sada i kako sam ja dala smisao tom teškom iskustvu tako što nisam bježala od njega, nego sam ga i dijelila u okvirima zdravih granica, dijelila ono što sam naučila, a kako vi ne biste morali tako skupo platiti možda iskustva koja prolazite. I u tom smislu, kada bih sad trebala birati, kad pogledam unatrag i kada bih sad trebala birati, zapravo ne bih bježala od niti jednog iskustva koje mi je život donio. Zašto? Zato što upravo zahvaljujući svim tim iskustvima sam došla do osobe koja ja jesam sada. I u tom smislu vas pozivam da i vi se otvorite toj zahvalnosti za teška iskustva koja možda imate, da se otvorite zahvalnosti za sve ono što vas u ovom trenutku mori. Zašto? Zato što postoji rješenje i postoji izlaz i postoji dobar život, život dostojan vas i život koji čeka na vas. Tako da hajmo se pokrenuti i hajmo izaći iz te petlje koja vas drži zatočenom, iz te petlje koja vas tlači. Svoj terapeutski rad sam usmjerila na sve vas koji ste u toksičnim odnosima, bilo da su to partnerski odnosi, bilo da su to odnosi u obitelji, bilo da su to odnosi na poslu i kroz svoj rad zapravo se najviše fokusiram na ono što vi možete promijeniti u sebi, jer to je ono nad čim imate i moć i kontrolu i sve ono što možete promijeniti u sebi je ono što će vas dovesti do života dostojnog vas. Pristupam integrativno i multimodalno, a terapijska baza su mi teorija izbora, realitetna terapija, egzistencijalna psihoterapija i compassionate inquiry, suosjećajno propitivanje, modalitet koji je licencirao dr. Gabor Mate. I naravno u individualnom radu u potpunosti sam prilagođena i samom vašem temperamentu svakog pojedinačnog klijenta, ali i situaciji koju želimo razriješiti, problem koji želimo riješiti, a kako bismo u tom procesu bili najučinkovitiji i zapravo donijeli najveće dobrobiti. Osim individualnog rada, možete se uključiti u moje edukacijske programe ili u kratku formu webinari. Webinare možete pratiti u realnom vremenu, znači kada se događaju, ili na mojoj web stranici imate snimke webinara koje možete ispratiti naknadno, znači kada ih uzmete, možete ih ispratiti i imate pristup njima. A također, što bi u psihodinamskom pristupu rekli, jedina prava terapija je grupna terapija. Kontinuirano je otvorena mogućnost rada u grupi. Naime, ja pažljivo odabiram i formiram grupe u kojima su ljudi koji su sličnog profila i slične prirode problema. Grupe su male i kroz grupnu terapiju zapravo ne samo da zrcalimo i vidimo svoje probleme, nego je grupa jedno sigurno mjesto u kom osvještavamo da se i drugima događaju problemi s kojima se suočavamo i osvijestimo da
je sve to zapravo dio ljudskog iskustva. Možda ne najsretnijeg, možda ne idealnog, ali svakako dio ljudskog iskustva. A moja želja je, i na neki način moja misija je, da sva ta iskustva koja nam je život donio, zapravo nađemo neki benefit u njima i učinimo i kroz njih rastemo i pretvorimo se u osobu koja ne bismo mogli postati da nije bilo tih teških iskustava. U tom smislu ne bojte se iskustava i nemojte gubiti nadu, nego idemo skupa razriješiti sve ono što se u ovom trenutku čini nerješivim. Vjerujte mi, sve će to proći, a s druge strane vas čeka jedna nova osoba koja već postajete. Hvala vam puno i vidimo se.